Thereponi phai Great Rogarni Kanch Industrial Long Managing Director Dhonsing Lekthephan ahok helam thepen birta lolong ke pangdak thaba puthak methanga sa hemalong pherangke mai kangnipo Bangso pherangke mai long MD Dhonsing Lekthepen kaningje pon atengki kedamtang Thereponi phai phorni diphupen ke paklangpo news channel long Kanch Industrial Long Chukomar Dumaphan Bainong ki bipelapen MD Chopanglim Laposi akoi nangpilo Lapen halabangso arni news channel long lam theki piduna bang phustame labangso industrial long le sai ke claim kali lasi labangso alam ne liphan nang karbok ke ahok alam kali pasi pherang ke thing nolong lam the chapaklang po ni tumge amuni phane tum chini ne pendari tum employee ta kali lasi alang li phan batai si longli nami ma pu bang phan kar du so ne ta amuni phan theklong lo ta mi ne nenga we amuni phan tadi tum employee kali lage tum long an sibak da hajira nang tem de so mone na chara so mone phan bang atum na channel atum phan ke be pe na jok ba kiba joborosti pe na jok alang li lam nengi de lo pusi alang non wang si kobir lo ase anu si lom statement ji pilo pusi pune re thelong alang balang le lang ase komane dong si la son tem lo pure la ke hengda kalam no si ru muni phan abonam ke bang ye phan no polote lang pakan nang si pamika nang tami aso komani bang nang ke pe pension ni tam ni tu paso bang ke chok che lo la pa nang ki su ni tum la license polong ye phan ta 75000 joma nang aso paisa ne tuma be aso la ni tuma he ma maruti card lai hu jo noi kwan ma paisa long mane long 10% 5% lai hu na par mo ba noi aso ni tum ka pang room si ni tum license tum ka kuri lan ki sung ho ni tum no ke nang par lo no ke pini hal se bang bom pini nang tum da thelong lo mo pe nang tum na paklang lo ase a development bang rat phan paklang dak lo ne tum no ase non an so se paklang thegi phan ne to hin bori bom do non la ke hai Vida Singh leng MLA plus tulong chairman Orun Tarang alang le chair vice chairman alang le tum jog jakta corporation an se pathe thegi phan an se pangtang thegi phan alang tu nang bori dun News Desk report Karbianglong live